here we are. Who am I and why am I starting a YouTube channel? Now, who am I? Nardo Subshet እባላለሁ. I'm not gonna tell you my age. ግን graduate አድርጌያለሁኝ. It's been almost 1 year graduate ካደረኩኝ. So I have a degree in psychiatry nursing. A little about psychiatry. በስማም I love this field to be honest. በጣም ሰውን ከረዳሁበት ይልቅ ራሴን የረዳሁበት ሚዛን ያመዝናል ነው የሚባለው በሳይካትሪ። እስቲ let me check if this is recording. እግዚአብሔር I'm not sure if my phone is recording. Yes, it is recording and it has been 7 minutes of me blabbing. Oh my god! Wow! በአጠቃላይ ትምህርቱ is about the disorders. እያንዳንዱ ዲስኦርደር ዲያግኖስ ማድረግ መለየት ትሪት ማድረግ ነው የምንማረው። ስንወጣ ግን more or less እሱን አንሰራም to be honest. You know, if you know you know. እና በዚህ I think ብዙ ሰው discouraged የሚሆን ይመስለኛል, including me. I was a little. ግን it doesn't matter ምክንያቱም it creates a space for you to grow አይደለ? more qualified በሆናችሁ ቁጥር more authority እየኖራችሁ more patient handle ማድረግ እድሉ እየኖራችሁ ትሄዳላችሁ. So it creates I don't know, and step ladder ይሰጣችኋል. So you choose to go up on the ladder or not. Anyways, psychiatry በጣም የሚገርም ፊልድ ነው, psychiatry nursing. You may not be rich, but you will be rich in here, up in here. So that's the most important type of wealth, አይደለ? It is. Since this is my first YouTube video, the most important thing that I want to say, ይህን ቪዲዮ ለምታዩት ሰዎች እንድታውቁልኝ የምፈልገው, the reason that I am starting this YouTube channel is to push myself አንደኛ ነገር, and in turn while pushing myself, if I could ከተቻለ possible ከሆነ maybe I could push someone else to get out of their comfort zone and to use their potential fully potentialaቸው መጠቀም እንዲችሉ. Since I'm trying to do that, and if you watch my videos and maybe I can help you do that kind of, that's the main goal. If you trust me and give me that opportunity, I will not let you down. I will not let you down. I want this YouTube channel to be about self-love, self-growth, using our full potential to the fullest, አንጠፍጥፈን ማለት ነው። እና emotional intelligence being the center of the conversation. Okay? Another point of this YouTube channel is learning to love myself, learning to know myself. በሌላ ሰዎች ፐርስፔክቲቭ፣ በቤተሰቦቼ፣ በአስተማሪዎቼ፣ በጓደኞቼ ፐርስፔክቲቭ ያለሁትን ሳልሆን ግን እኔ ራሴን ማቅበት ፕላትፎርም እንዲሆን ፈልጋለሁ to be honest ይሄ ዩቲዩብ ቻናል። እና አሁን እኔ ፊቸር እኔ ናርዶ ሱብሸት እውነት በዚህ ሰዓት እውነት ይሄን ለስራ የተሰጠኝን ማይክ እና ስልኬን and I bought a tripod. I don't know, ይሄን ሁሉ ነገር አድርጌ I even prepared notes and everything. I researched እና ይሄንን ሁሉ ነገር አድርጌ እዚህ መጥቼ ሰው እያየኝ እዚህ ጋር ቀርጻለኝ ብዬ አስቤ አላውቅም to be honest. I want to use my full potential. እስቲ ዩቲዩብ ቻናል መስራት እችል ይሆን? እውነት ማለት ዩቲዩብ ቪዲዮ ቀርጬ የተናገርኩኝ ቫልዩ አድ እያደረኩኝ ራሴን ሆኜ you know what I mean? Can I do that? ብዬ ነው ይሄንን ለመቅረጽ ያሰብኩት። እና one of the things that I'm scared of is the internet, to be honest. የሆነ somehow ፊሬን እንትን ብየዋለሁኝ ብዬ አስባለሁ። እኔ ብዙ ጊዜ ሰው ፊት መናገር፣ ሰው ፊት መውጣት ምናምን ምፈራ ሰው አይደለሁም። if you know me, ከኔ ጋር ተምራችሁ ከሆነ you know me. oh my god ብቻ ከኔ ጋር ተምራችሁ ከሆነ you know me በጣም ንግግር ማድረግ ምፈራ ሰው አልነበርኩኝም growing up. ግን the internet is a very harsh place. ብዙ መጥፎ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ኔጌቲቭ ፒፕሎች አሉና ሁሉም ሰው የራሱን አይዲያ ነው የሚለቅባችሁ እና ያን ነገር በጣም ፈራው ነበረ ከዚህ በፊት እና ብዙ ጊዜ ቲክቶክም ጀምሬ አቁም ያለሁኝ
ኮንሲስተንት ያልሆንኩበትን ምክንያት አንዱ እሱ ነው because fear of judgment እና የሚባል ነገር አለና somehow አሁን ግን I think I'm old enough to I don't know look the other way እንደዛ አይነት ሰዎች ሲመጡ እና either way negative positive energy ስጡኝ I'm still gonna come I'm still gonna show up for myself. My goal is not to be another face you see on the internet እና የሆነ ነገር ብላ ባድርጌ ማልፈ ሰው መሆን አልፈልግም to be honest. እና ይሄን ዩቲዩብ ቻናልስ ከመክፈቴ በፊት ለመጀመር ከማሰቤ በፊት በጣም ሪሰርች ለማድረግ ሞክሬያለሁኝ በጣም ለማሰብ ሞክሬያለሁ because I want to add value to my audience somehow ትንሽም ቢሆን you know while entertaining you know what I mean. Yeah, another question is what's my expectations ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ስጀምር ኤክስፔክቴሽኔ ምንድነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ምክንያቱም I do have expectations ግን very healthy ናቸው. To be honest I currently have 4 followers እሱንም በግድ እህቶቼን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉኝ አድርጌ ዩቲዩብ ላይ ቲክቶክ ላይ ኮንሲስተንት አይደለሁኝም ብዙ ኮንሲስተንት አይደለሁኝም እና ብዙ ፖስት አላደርግም ብዙ ፎሎወር የለኝም I have like I don't know 700 ምናምን ፎሎወርስ እና ብዙ ብሎ አፕ ያደርጋል ብዬ አልጠብቅም ይሄን ቪዲዮ to be honest በጣም ሄልዚ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ምንድነው 15 ሰው ይሄን ቪዲዮ ቢያየው ለኔ it's a win to be honest no I'll be honest with you ጌታን it's a win ለምን መሰራችሁ ምክንያቱም አንደኛ it's a first video ሁለተኛ 4 ሰብስክራይበር እህቶቼን ነው ሰብስክራይብ ያደረኩት ስለዚህ 15 ይሄንን ቪዲዮ ቆራርጬ I'm planning to post it on TikTok ስለዚህ ያን ቲክቶክ ላይ ያዩ ሰዎች እና የሚያቆኝ ሰዎች የምታቆኝ ሰዎች ጓደኞቼ ምናምን ቢቹል ምን ጀመረች ብላችሁ በጥያቄ what ብላችሁ ገብታችሁ ብታዩ እናንተን ቆጥሬ ነው 15 ሰው ይሄንን ዩቲዩብ ቢያይ it's a win for me to be honest it's a win for me I swear ስለዚህ that's my expectation ከዛ በኋላ ያለው out of my out of my can I duty stop it get some help ስለሆነ I'm not going to worry a lot about that and the person I want to become online is someone that's trying to build her life with intentions and with reasons that may not have all the answers but does have the drive to find them maybe that's the personality the branding I want for myself out there ጾታማ እንትን ማለት አልፈልግም ወንዶች ሴቶች ምናምን ማለት አልፈልግም ግን I would love it majority of my followers ሴቶች ቢሆኑ ምክንያቱም እኔ ሴት እንደመሆኔ መጠን I don't know ብዙ ነገር ከሴት ፐርስፔክቲቭ ነው ማየት የምችለው so girlies come here please እና I would appreciate it እንደዛ ቢሆን ምክንያቱም to be honest ዝም ብዬ አይደለም አንድ ነገር ማድረግ የማልፈልገው ነገር ምንድነው ኤክስፒሪየንስ ካላደረኩት ከማላቀው ነገር ማውራት አልፈልግም እዚህ ላይ መጥቼ ማለት ነው just because I have the I don't know platform and the freedom ዝም ብዬ የፈለኩት ነገር ማውራት ማውራ አይነት ሰው መሆን አልፈልግም እንዳልኳችሁ I really want to add value to your lives I'm not saying I know everything ግን I know one or two things ዝም ብዬ አይደለም ማወራው I have lost my spark and I've found it ይሄ ራሱ በራሱ it's a great thing ለኔ እና ሴቶች ስትሆኑ there are things that you go through in life that will I don't know ራሳችሁ ሪኮግናይዝ ማታደርጉበት ስቴጅ ላይ እስክትደርሱ ሊያረጋችሁ የሚችሉ ሁኔታዎች ሊፈጠሩባችሁ ይችላል ሴት ስትሆኑና እነዛን ሁኔታዎች አልፎ ደግሞ ወጥቶ ራስን መሆን ማለት it's a great achievement ለኔና I'm trying to do that this is one step አንደኛው ክፍል ነው እና if you're someone trying to become something more than what society has laid out for you then I don't know maybe you can join this journey and we can see how far we can go together so the topics that we are going to focus here are emotional intelligence using our full potential loving ourselves and growing እነዚህ ቶፒኮች ላይ በደንብ የምናወራ ይሆናል
I'm excited. I'm proud of myself for one, and I'm very excited in channel ስለጀመርኩኝ that I did this. እንደዚህ አታርጊ ተብያለሁ። እሺ trends, right? I know. So I think አሁን የዩቲዩብ ቪዲዮዬ መጨረሻ ደቂቃዎች ላይ ደርሻለሁ ብዬ አምናለሁኝ። ብዙ ነገር ብላብ አድርጌያለሁ፣ ግን አሪፍ ማለቴ ቫልዩ አላቸው የምላቸውን ነገሮች ቆራርጬ ፖስት ለማድረግ እሞክራለሁኝ። እግዚአብሔር ይርዳኝ። and I'm really proud of myself to be honest ይሄን ቪዲዮ ስለቀረጽኩኝ። so I have laid out my expectations. መቼ ፖስት እንደማደርገው አላውቅም፣ ግን I started a YouTube channel. Yay! I started a YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. The next episode ላይ ስመጣ ማለት ነው። So if you have been watching this video እስካሁን ድረስ I love you. First of all, second of all, thank you very much. በዛውም like, share, comment and subscribe እንድታረጉ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። Thank you for joining me on this first episode of my journey, my YouTube journey. And now, yeah.